Dobrý deň, volám sa Lukáš Ferenc, toto je video pre VLN+. A počul som, že dneska je kúpalisko nie všade, tak poďme sa kúpať. A čo, Lukáš? Cítiš sa? Ja si neviem. Hej. A daj si tričko dole, či? Výborne. Ináč bacha, to je trochu nebezpečné, vieš? Ja viem. A ide na to. No poď! Nemáš chuj. To bolo na 5 cm. No poď! Yes. Woo! To je ono. To je Boh! Nič s tým, lebo to bude škoda. Dobre, ja ťa nechápim. Dobre, Juri, to tak. Hej, poď! To je kukučina. No poď. Bolo fajn, trošku mokro, ale pohode.